با نماد خدای مهربان سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان با یک برنامه جدید در کتابخوان هستیم و هم صحبت من هستند شرار وزیری، یک بانوی سرتلاش، سرحرکت و تبلیغگر فرهنگ، مخصوصا در بخش آشپزی، طعامپزی و خوراکپزی. و برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. بانو شرار، من میخواستم شما خودتان رو با بیننده برنامه کتابخوان اولا معرفی کنید که کی هستید، چیکار میکنید و امروز زندگی رو در شهر دوشنبه چگونه پس سر میکنید و حال و احوالتان چگونه است؟ با عرض سلام و احترام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی شما و تشکر که با برنامه خود دعوت کردید. درباره فعالیت خود گفتم میتوانم که از سال 2020 من در شبکه‌های اجتماعی به حیث بلاگر فعالیت میکنم و تا این هم همچون زن، همچون مادر، همچون یک عضو جامعه برای رشد و نموی جامعه خود هرچی هم باشد تلاش کردم و زمانی شد که بهتر دانستم که به حیث یک بلاگر در جامعه فعالیت کنم تا اندکی هم باشد برای پیشرفت جامعه خود سهمگذار باشم، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که بهترین مردمان کسی هست که نفعش به مردم بیشتر میرسد، انسانی که منفعتش برای جامعه میرسد. هر عبادتی که مثلا انسان برای خود میکند، عائله خود میکند، این برای خودش است، ولی شخصیت انسان به آن معلوم می شود، معرفی می شود که او برای جامعه چی کرده است، او انسان در این جامعه‌ای که زیست است چه سهم گذاشته است. و همین مرا وادار کرد که من هم با طریق، چون حاضر بیشتر شبکه‌های اجتماعی فعال هستند و بیشتر همه جامعه، نه تنها جوانان، همه گرویدن با همین شبکه‌های اجتماعی. البته در این میدان هر انسان باید هم سهم داشته باشد، هم میدان خود را داشته باشد. یعنی این سخن‌هایی که گویا که مثلا بسیار میشنوم، سخن‌هایی که هر کجا یک بیسواد بوده است بلاگر شده است، هر کجا یک بی معرفت بلاگر شده است. عیب در کی است؟ عیب در خود ما هست. زیرا تو به میدان بلاگرای با قوت، با سواد وارد نشوند، وقتی که بلاگرانی با سواد و با قوت به میدان وارد شدن، این بلاگرانی که بد اخلاق هستند خودشون از میان میروند. یعنی با این طریق زوراوری و یا طریق جنگ و یا دیگر راهی با اینا مبارزه بردن نیست. طریق مبارزه عادلانه همین است که اونهایی که مثلا اینها رو بد اخلاق میشمارید، شما خودتان رو نیک میشمارید، راه خوب، پس شما وارد شوید به میدان. جوان امروز ببیند که خوب کدام است، بد کدام است. همین مسئله ها مرا وادار کرد که به این میدان وارد شوم و الحمدلله که در این میدان شکر خداوند موفق شدم و نتیجه کاری بلاگ من به حیث مثلا من ویدیوهای ثبوتی دارم که نتیجه کاری بلاگم رو نشان میدهم و شکر خداوند دخترها صورتگذاریش ها روان میکنن که چی آموختن، چی پختن، از دستورهای کلچقان چی تیار کردن، از مصلحت‌های کلچقان چی استفاده کردن، اونها رو بعضا طریق صورتگذاریش و یا ویدیو گذاریش روان میکنن و من در بلاگ همین گونه بخش هم دارم که صورتگذاریش های شما و این حساباتی بلاگ من هست. البته این یک خیلی ذره کم است، ولی اون چی که از دست من میآید من کرده است. اگر ذره عاقبت دریافت شدیم و من امیدوارم که اگر همین گونه بلاگ ها و همین گونه صحیفه های خوب و اخلاقی و پندی و جالب اگر بیشتر شد، شما درست گفتید که دیگر صحنه برای اونهایی که بد اخلاقی میکنند، صحنه‌های بد رو به نامش میگذارند و مثل یک ویروس در جامعه عمل میکنند، از من خواهند رفت. چرا محض کلچقان شما که تخصصی فیلولوژی دارید و نآمدید یک شبکه مثلا زبان آموزی است، یک کار ادبیات است، شعر است، ولی اومدید کلچقان رو تأسیس دادید و چی وادار کرد؟ مثلا هر کس یک کار وادار میکند. مثلا ما کتابخوان کردیم به خاطر که هدف اون است که جامعه چون دیدیم که با کمتر به سمت کتاب است خواستیم در اینجا. شما چرا محض کلچقان و نامش که انتخاب کرد؟ چرا کلچقان؟ چرا مثلا آشنی؟ چرا مثلا قرطاب نه؟ چرا مثلا نمیدونم فطیر نه ولی کلچقان؟ این چی از ذهن شما؟ سببش دخترم است. گپ سری اون است که هر یک مادر
назди фарзандаш масъул ҳаст, масъули тарбияаш аст, масъули ояндааш аст. яъне ин танҳо ҳамин имрӯзаш нест ки мо инро хӯрондем, пӯшондем, шавҳар додем, тамом. мо масъули тарбияи ӯ ҳастем, масъули илму ҳунари ӯ ҳастем. ба чӣ хотир? ба хотири оне ки баъди сари мо фарзанди мо хор нашавад. ана ҳамин маро водор кард ва ман аз синни 10-12 солагӣ мисли ҳама духтарони замони мо китобча доштам ки дар он ҳар дастуре ки мешунидем, медонистем, менавиштем. ва зимнан духтарони имрӯз хушбахт ҳастанд. дар замони мо на ҳар кас дастури худашро медод ва агар дастурашро ҳам медод, сирри корашро намегуфт. барои ҳамин пайдо кардани дастур душвор буд. ва ин китобчаи ман ба 3 дафтари бузург табдил ёфт ки ман ҳар ҷо ҳар чӣ ки мешунидам, медидам, менавиштам. дар чӣ бахш? яъне фақат бахши ҳамин пухтупаз дигар? аввал пухтупаз, чун савол дар бораи кулчакан буд. ва ман ҷамъ мекардам ва оҳиста оҳиста масалан дастурҳое ки ҷамъоварӣ кардам, ман аз рӯи онҳо тамом мепухтам ва дастурҳое буданд ки ғалат буданд, ман онҳоро хат мезадам. дастурҳое буданд ки равғанаш кам аст, тухмаш зиёд аст, ман инҳоро таҳрир мекардам. ва ин дафтарҳоро ба ғайр аз худам дигар кас фаҳмида наметавонест, чун инҳо ҷои хат задаву таҳрир шуда буданд. ва ман фикр кардам ки духтарчаи ман калон шуда истодааст, ана ҳамин 3 дафтарро ба шакли як дафтар кунам, танҳо дастурҳои санҷидашудаву дурустро инҷо гузаронам ва баъдан барои духтарам инро ҳамчун аз модараш тӯҳфа, таҷрибаҳои модар ҳадя кунам. ва аз соли 2012 ман дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки фаъол ҳастам, ман дар гурӯҳҳои фейсбукӣ, дар гурӯҳҳои пухтупаз баъзан дастурҳои худро мегузаштам ва бисёр нақс қабул мекарданд ва ҳамин гуна мегуфтанд ки шумо бояд блоги худро баред, чун мо мехоҳем ки аз равиши кори шумо ман бубинем ки шумо чӣ хел тайёр мекунед, шавқи оне ки шумо масалан ин дар мавриди ин ё он ғизо чӣ фикр доред, зиндагии шумо чӣ гуна мегузарад. бисёр мегуфтанд ки шумо бояд аллакай блоги худро баред. ва дар ин замина ки ман фикри он надоштам ки як дафтаре ба як шакл кунам ва соли 2012 ки бештар торномаҳои пухтупазӣ машҳур буданд, манам фикр кардам ки шояд дурусттар аст ки ин дастурҳоро масалан ҳар як дастурро акс бардорӣ кунаму дастур ва акс дар як торнома созам. он вақт ҳам духтарам метавонад бубинад, ҳам дигар духтарон ва ин як садақаи ҷория мешавад ки на танҳо духтари худам, ба ҳамаи духтарҳо. ва ҳамин боис шуд ки ман дар ҳамин ҷодаст фаъолият кардам, вале худи духтарам гуфт ки аз ҳамин аксигирӣ гирифта навор гиред, чун навор фаҳмотар аст. ва фикри ӯ ба ман, чун ман барои ӯ ки мекунам, фикри ӯ ба ман писанд омад ва ман шурӯъ кардам ба наворгирӣ. албатта ин кори чӣ хел гӯям, як вақт навор мегирифтам, як вақт ҳамин хел буд. ва билахира омад соли 2020 даврае ки карантин шуд, давраи корона, ҳама дар хонаҳо банд шуданд ва ҳамон видеоҳое ки тайёр шуданд, дигар ҳама бекор будем. ҳамин соли 2020 12 март авҷи давраи корона ана ҳамин канали Гулчақандро ман таъсис додам. шумо гуфтед ки таҳрики духтаратон буд ва маҳз ин андеша шуморо водор кард ки ба як канале таъсис бидиҳед бо номи Гулчақанд. ва шумо имрӯз мебинед ки дар фазои интернетӣ хеле зиёд ҳастанд ҳамин гуна каналҳое ки аз хориҷ бисёр таблиғ мешаванд ва яке аз нигарониҳо ҳам дар кишвар эродаҳам ин аст ки оё модари тоҷик наметавонад таом пухт, оё модари тоҷик наметавонад ба мисли бонувони дигар кишварҳо ки мо пеш фарҳанги бузург доштем, тамаддуни бузург доштем. шумо фақат ҳамон хӯрокҳо, таомҳои миллиро муаррифӣ мекунед ё ки барои шумо ман фарқ надорад ҳама гуна таомро дар онҷа шумо таблиғ мекунед? оё фикр накардед ки бахшиш ҳамин дар бахши таомҳои миллӣ ҳам бештар кор кунед, бештар муаррифигари ҳамин таомҳои миллӣ бошед дар кишвар? барои чӣ намин Гулчақанд ном дорад? барое ки Гулчақанд ин муаррифгари танҳо таомҳои миллӣ нест. ман умуман ба ошхонаҳои ҳамаи миллатҳо эҳтиром дорам ва аз ошхонаҳои ҳамаи миллатҳо мепазам ва ин боиси ифтихор ҳаст ки зани тоҷик на танҳо аз оҳдаи таомҳои миллӣ, балки аз оҳдаи таомҳои аврупоиву дигар миллатҳо бохубӣ мебарояд. ва ҳеҷ вақт набояд мо худамонро ва ё ки фарзандамонро, ҷавононро дар як маҳдудаи танг тарбия кунем. чӣ бадӣ дорад ки мо аз миллатҳои дигар, аз ошхонаҳои дигар, ҳарчи инсон дунё ба мисли як гулистон аст ва мо сабат дорем ва ҳар инсон, инсони оқил, инсони салим аз ин гулистон дар сабаташ гул мечинад. ҳарчи беҳтар аст
ман ба ҳама миллатҳо ба ҳама халқҳо ошхонаҳои онҳо эҳтиром дорам ва аз ҳар миллат як чиз меомӯзам ва ҳамин гуна ақида дорам ки дар баробари таомҳои миллӣ ки мо муаррифгари пеш аз ҳама ошхонаи худамон ҳастем, вале дар баробари ин аз дигар ошхонаҳо ҳам биомӯзем. ҳеҷ вақт худамонро дар як доираи маҳдуд накунем. ҳама вақт биомӯзем бо дигарон бо эҳтиром. Аслан тоҷикон миллати сулҳ ҳастанд. мо дар тӯли таърих ҳеҷ вақт ба касе на зулм кардаем, на лашкар кашидаем. мо баръакс ба ҳама омӯзондаем. аз ошхонаи мо чӣ қадар одамон ибрат гирифтанд ва имрӯз дар паҳлӯи оне ки мо ошхонаи худамонро ҳифз мекунем. ин вазифа ҳаст. вазифаи ман модар ҳамчун модар аст ки таомҳои миллие ки модарам ба ман омӯхтанд ман бояд ба духтарам, ин қарзи ман аст. вале дар паҳлӯи он ҷомеа пеш меравад. ҷомеа ки пеш меравад, масалан имрӯз ҷавонон тарабхонаҳо мераванд, шаҳрҳои дигар мераванд, давлатҳои дигар мераванд. онҳоро бо як ошу шӯрбо метавон қонеъ кард. албатта ки зани тоҷики имрӯз ҳеҷ бадӣ надорад ки аз ҳама ошхонаҳои миллатҳои дигар бархурдор бошад ва аз уҳдааш барояд. яъне шумо бо ҳамон шиори бузурги Саъдӣ Шерозӣ ки меояд байни одам аъзои якдигаранд амал мекунед ки дар офариниш зия гавҳаранд. яъне мо як фарҳанг ҳеҷ бадӣ надорад агар ба нафъ бошад ба худ бошад бигзор фарҳанги ҷаҳонӣ бошад ки мо аз он истифода кунем ва дар фарҳанги ҷаҳонӣ саҳми мо ҳам ҳаст, саҳми дигарон ҳам ҳаст. баргардем ба ҳамин Тоҷикистон дар мавзӯи ҳунари бонувон. ин авохир як оморҳое ки мешунем бисёр ваҳшатнок аст аз пош хӯрдани хонаводаҳо, аз ҳам ҷудо шудани хонавода. як омилиш ин аст ки ҷавонони мо мегӯянд ки ин оилам ҳунарманд набуд, дониши кофӣ надошт ва муносибати дуруст набуд. яъне мегӯянд на ҳунари хуб дошт, на дониши хуб дошт. ба андешаи шумо дар ҳамин ҳунарманд набудани бонувон, махсусан духтарони имрӯз кӣ гунаҳгор аст? мо мардҳо гунаҳгор ҳастем, мактаб гунаҳгор аст, ҷомеа гунаҳгор аст ва тарбия аввалан дасти кӣ бояд бошад ки ин духтараша тарзе тарбия кунад ки ҳам ҳунари хуб дошта бошад, ҳам дониши хуб дошта бошад. фикр мекунед гунаҳгори асли ки аст ки мегӯянд мардони мо? дуруст гуфтед, вақте ки ба тарабхонаҳо мераванд, ба ошхонаҳо мераванд, дунёи муосирро мебинанд, як бахши умдаи дигар дар интернет мешинанд, унҷа таомҳои гуногуна мебинанд ва мегӯянд ҳамсорони мо ҳунар надоранд. яке мегӯянд аз сабабҳои пошхӯри ҳамин аст. назари шумо ба ин мавзӯъ чист? ва борам таҳлил кардед ин мавзӯъро? ман дар ин кор мардонро гунаҳгор медонам. чаро? бубинед ки шояд посухи ман ба мардо писанд наояд, вале воқеият бубинед, мегӯянд ки барои оне ки агар мардон бихоҳанд ки занон соҳиби, агар мардон харидори илму ҳунари зан мешуданд, китобхонаҳо пури зан мешуд. вале феълан ки мардҳо харидори ҳусну ҷамоли зан ҳастанд, кошонаҳои ҳусн пури зан шудааст ва ороиш ба сатҳи ифрот расидааст. дигар ороиши зан ҳозир ман баъзан мебинед дигар намешиносед ҳамин одам кӣ аст. яъне ороиш ба сатҳи ифрот расида. ба ифрот расонда. бале ороиш дигар аллаги ифротӣ шудааст. ороише ки камтар ба зан ҳусн медиҳад ин аллака гузоштааст. имрӯз дигар ҷарроҳони пластикӣ, ман як барномаашонро дидам, дар зери коммент навишта шудааст ки мо то 2 моҳ ҷо надорем. инқадар пас маълум аст ки мардони мо харидори илму донишу ҳунари бонувон нестанд. агар мардони мо биёд мардона ино қабул кунем. мардона ки қабул мекунем бигзор дигар мардона қабул кунанд. агар мардони мо харидори илму дониши зан шаванд, вазъият куллан тағйир меёбад. дар ине ки ман духтарамро сахтгирӣ кунам вале харидор дигар бошад, гапи ман асар намекунад. яъне меъёри интихоб мегӯяд дигар аст дар ҷомеаи мо. мардон хушхаридор бошанд. хушхаридорӣ ба маънои зоҳирӣ не, яъне ба маънои маърифат, бале, илм, дониш. касе намегӯяд ки занҳо ороиш накунанд. бигзор ороиш кунанд, бигзор, вале дар ҳадди ифрот не охир ки дигар ин лабҳову ин шаклҳову ин мебинед мебахшед метарсед ва бубахшед ки ҳама инро мардҳо маблағгузорӣ мекунанд. яъне маблағгузор асли мардо ҳастанд ва ин корҳо арзон ҳам нестанд. яъне шумо фикр мекунед маблағ дар роҳи илм бошад, дар роҳи дониш бошад, дар роҳи ҳунар бошад, шояд ҷомеа тағйир мекунад. мардҳо харидори
زنانی با فرهنگ شوند. یعنی اینکه این مردانی که این بهانه را پیش میبرند میگن اساسی واقعی ندارد. یعنی ما از بسیار جوانان میشنویم که زنم هنرمند نبود. یعنی از اول شاید به خاطر حسنش انتخاب کرد، بعد رفت دید که هیچ هنر هیچ خبری نیست. حسن یک مدت است. درست؟ مثلا انسان میگه اگر یک واید است در صنف یک همه ما در الف با خونده ایم، همون شعر زرینه من میخوام اون رو بگم که زرینه زرین مو هست، زرینه زرین روح است، چشمان شهلا دارد، کاکل طلا دارد، دخترک زیبا و اما تنی تنها و کس اگر دلآزار است حسنش بکی در کار است. کس اگر دلآزار است حسنش بکی در کار است. جوانانی که تنها به خاطر حسن قبول میکنن، خوش میکنن، ولی با عقل او زندگی میکنن، با هنر او زندگی میکنن. پس اگر حسنش رو انتخاب کرده، حالا قناعت کنید با اون چیزی که میتواند یا نمیتواند. اگر هنرش مهم نیست که پخت و پز میتواند، پخت نمیتواند، شما همین گونه انتخاب کردید. بی‌بی‌ها پیش میگفتن وقتی که میخواستن کسی رو انتخاب کنن کلچه پخته میتواند یا چپاتی پخته میتواند. ارزش ها دیگر شد. ارزش ها کلا دیگر شد. مثلا در زورایی که ما جوان بودیم دختر باید موی دراز میداشت، مثلا سفید میبود. امروز موی دراز رو کردن قین است. بعضن موی دراز میچسبونن، ابروهای زیبا. امروز آرایش دیگر هیچ این ارزش ها نیستن. ولی انسان همه وقت با آدم زندگی میکنه، چی زن و چی مرد. ولی همونی که کس اگر دلآزار است حسنش بکی در کار است، همون است. یعنی بازی دیگر میگم که مردها باید خوشخریدار باشن. خوشخریدار بار دیگر این شهر بیت که نه به معنای حسن و جمال، نه این هم هست، ولی هنر رو خوشخریداری اصلی باشن که شما در آینده مثلا اگر شما میخواهید که یک زنی مثلا هست که یک دختری خیلی با سواد است، با عفت است، ولی اونقدر حسن ندارد، انا در اینجا مرحمت آرایشگاه ها همه در خدمت شما چهرهش رو تغییر دید، ولی حسن اخلاقش رو یعنی میشه چهره آدم در یک 5-10 دقیقه تغییر داد، ولی اخلاقی اون، دانشی اون، تعامل پذیری نمیشه که در یک ساعت اون صاحب اخلاق این تجربه میخواد. این تجربه این مکتب میخواد، بعد مکتب گذاشته وقت میخواد. اصلا حاضر پیشرفتی تکنولوژی همین گونه هست که حتی کودک از عهده کارها میبره. ببینید در ویدیوهایی که مثلا در یوتیوب در دیگر شبکه‌ها هستن اینقدر ساده میفهمونن، اینقدر آسان میفهمن درباره این تجهیزات هایی که غذاپز و غذاسازه که تنها توگمچه رو پخش میکنید و برای شما هم خمیر تیار هم طعام تیار. حاضر کم ذوق و سلیقه باشد زود میآموزن، ولی هر چی باشد شما با آدم زندگی میکنید، چی زن و چی مرد. شما آدمیتش رو بینید، شما انسانیتش رو بینید، چون حسن و جمال هم میگذرد. زنهایی هستن که بعد تولد یک کودک الک حسنشون رو از دست میدن. زنهایی هستن که مثلا علم و دانش و معرفت هم بعضا زنهایی هست که مثلا بعضی یک دو کودک تولد کردن خونده هایت هم از یادت میرود. این واقعیت است. اون گفته شیخ سعدی از خونده های من همه از یاد من برفت جز آن حدیث دوست که تکرار میکنم. بسیار خونده هم از یاد ما میرود، ولی چی میموند؟ انسانیت. ما همه وقت با آدم زندگی میکنیم، همه وقت از این رو انسانیتش رو، اخلاقش رو، خانوادهش رو انتخاب کنید. همون میگن دختر مادر بین دخترش بگین، همون دختری بعضن ارکه و ناسازگار هم باشد آیسته آیسته پای مادرش رو میگیرد. برای همین بار دیگر خوشخریدار بودن مردها به معنای همین است. بله، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتن که مادر مدرسه است. بله. یعنی هر دختری که از اون مدرسه میبرد اون چی مکتب است به همون سمت میرود. شما در بین این توانپذی هم گاه با قصه ها میکنید و مردم تربیت نصیحت و پند و حکمت هم میکنید. چرا در این کانال کلچخند به خلاصه بگید در برابر توانپذی و شیرینی و اینها یک نصیحت ها هم بکنید در این عصری که عصر تکنولوژی است؟ چرا با این خلاصه آمدید و که در همین کانال کلچخند نمیشه یک کانال دیگر تصمیم بگیرید اونجا این فعالیت های دیگرتون پیش ببرید؟ قصه های جالب هم میکنید. اونجا من دیدم شما قصه ها میکنید، سوال و جواب ها دارید و بعضی حکایت و داستان ها هم شرح میدید. این از کجا است؟ سببش اون است که در بلوگ من بخشای گوناگون دارم. ما بخشی مثلا خانه‌داری داریم، نه تنها پخت و پز بلکه خانه‌داری، چی رو در کجا مونیم، چقدر ترتیب کنیم، تازگی خانه رو چقدر نگاه داریم.
баъдан мо бахше дорем пурсишу посухҳо, бахше дорем саломатӣ, чиро бихӯрем, кадом таомҳоро нахӯрем, кадом сабзавот фоида дорад ва дар баробари ин ҳамрози модарон дорем ва боз бахше дорем ғизои маънавӣ, чун инсон дар баробари ғизои моддӣ ниёз ба ғизои маънавӣ дорад. барои ҳамин ин бахш асосан бахше аст ки дар он ман аввал фақат диклама мекардам, яъне шеърҳо. Бале, ман шеърҳоро мехондам. ҳозир 1-2 моҳ ҳаст ки ман дар таътил ҳастам, баъзе корҳо дорам, барои ҳамин кулчақанди ман ҳоло фаъол нест ва ман танҳо гоҳ-гоҳе ки як хумури қиссаҳо гирад, ҳамонҳоро сабт мекунам ва ба духтарон мемонам. чӣ медиҳад ин қиссаҳо, махсусан дар замоне ки ин қадар пешрафт аст, гуфте технология аст, интернет аст, қадар марказҳои ороишӣ аст ва хеле дунё бо суръат пеш меравад. ин қиссаҳое ки ману шумо аз Маснавию, Гулистону, Бустону аз ин ҷоа мехонам, фикр мекунед чӣ медиҳад барои ин ҷомеа? Инам як баҳс аст дар ҷомеаи имрӯз. аввалан ки хуб қабул мекунам. дар зери комментҳоам агар бубинед, онҳо хуб қабул мекунанд, тамошобини хуб доранд ин қиссаҳоам. ва дигар он аст ки мо ҳама вақт барои шумора нигоҳ мекунем, вале бояд ба сифат нигоҳ кунем. агар ҳазрати Али разиаллоҳу анҳу гуфтанд ки агар шумо боис шавед ки як касро ислоҳ кунед, шумо гӯё ки мисли тамоми дунёро ислоҳ кардаед. ва ҳамине ки агар ҳамон қиссаи ман тавонад ки ба як инсон мушкилашро ё ки дарди дилашро ё ки ба ӯ роҳе нишон дод, ё ҳолаташро тағйир бидиҳад. бале, ман аз ин аллакай шод ҳастам. барои ҳамин ман ба шумора сифати оне ки мебинад ва ки намебинад нигоҳ намекунам. агар як касро тавонист ки дилашро хуб кунад, ҳолашро нек кунад, тавонист ки дар фикри ӯ, дар зеҳни ӯ тағйирот гузорад ва ӯро ба самти нек равона кунад, ин аллакай бурд аст. шумо кадом донишгоҳро хатм кардед, дар чӣ риштае? ман донишгоҳи миллӣ, факултаи филологияи тоҷикро хатм кардам. як чаро ман ин суола додам, як баҳси дигар рамози шумо дар бораи донишу ахлоқи зан гуфтед ки бояд ҷиддитар аҳамият дода шавад нисбат ба ҳусну ҷамолаш. як баҳсам дар ҷомеаи мо матраҳ аст ва ҳанӯзам ин шиор паварҷост. албатта ман бо ҷавонон зиёд суҳбат мекунам дар деҳот ва дигар ҷо. мекунам духтара чӣ хонданаш чӣ? шумо ба ҳамин шиор то куҷо мувофиқ ҳастед? ва бисёро то синфи 9-10 мехонанд, мегӯянд кифоя аст хондан. ва аслан агар падару модаре ки ҳамин корро мекунад, ин зулм аст. зулм аст ба фарз. барое ки илмомӯзӣ ба зану марди муъмин фарз аст. шумо чӣ хел муқобили фарзи худо мебароед? илмомӯзӣ фарз аст ва модар гаҳвораи тамаддун аст. модари бесавод, ҳоли як байте ҳаст ки ҳама онро дастак мекунанд ки занонро шинанду занонро басанд. ҳамин як ҳунар ки шинанду зоянду шерони нар. мебахшед охир зани бесавод аз куҷо шери нар мезояд? зан ҳам бояд донишманд бошад, тарсу набошад, маликаи хонадон бошад, дар он хонадон қадр дошта бошад. баъд вай метавонад ки ҳамин гуна як шер таваллуд кунад. ҳама вақте ки мегӯянд ҷомеаеро мехоҳед ки вайрон кунед, занони он ҷомеаро вайрон кунед. зан вақте ки соҳиби дониш шуд, тарбия ба ӯҳдаи ки аст? ҳозир мардҳо моҳҳо нестанд дар хона, солҳо нестанд дар хона. тарбия бар ӯҳдаи ки аст? бар ӯҳдаи модар аст. ин тарафи масъала. тарафи дигари масъала бубинед, як масалан вақте ки инсон бемор мешавад, бисёр вақт табибон мегӯянд ки буняаш паст шудааст, яъне иммунитеташ паст шудааст ва мегӯянд ки ҳамин иммунитета барқарор кунед, бемориҳо худ аз байн меравад. илму дониш дар ҷомеаи инсонӣ ба манзалаи ана ҳамин иммунитет аст. ҳамон кореро ки иммунитет дар бадани мо мекунад, илму дониш дар ҷомеа ҳамон корро мекунад. ҳаргоҳ ки илму дониш поён рафт, он вақт ҷомеа гирифтори бисёр мушкилиҳо мешавад, бисёри дардҳо мешавад ва шояд мо дар ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли ин дардҳо бошем, вале кофӣ ҳаст сатҳи илму донишро баланд кунем, он вақт ҷомеа худашро контрол мекунад, идора мекунад. шумо дар бораи иммунитети ҷомеа гуфтед, мо ба ин эътиқод ҳастем яке аз иммунитет, яъне ҳамун витаминҳо, доруҳое ки барои ҷомеа бисёр, на танҳо ҷомеа мо, ҳатто ҷомеаи ҷаҳон ба ин хулоса омадааст ки зарур аст, ин хондану мутолиаву дониш аст. мо бием ба самти китоб. дар барномаи пештарам баъзе занҳо дар ин минбар суҳбат карданд, вале баъдан баъзе бонуҳо ба мо менависанд ки хуб он занҳо шояд кори хуб доранд, маоши хуб доранд, ё як зиндагии ором доранд,
ё шояд камтар дар хона кори хона мекунанд ва вақташон бештар аст барои китобу китобхониву мутолиа. Масалан шумо чӣ гуна вақти худатонро идора мекунед ва дар баробари ин ки қадар фаъолият мекунед вақт барои китоб хондан доред ва ба занҳое ки ҳамин фикра доранд дар хона бо фарзандо танҳо ҳастанд ё аксар қариб 70 чанд дарсад тиб шумор занҳои мо хонашин ҳастанд дар деҳот, инҳо чӣ кор кунанд, чӣ гуна вақт танзим кунанд барои китоб хондан? медонед ё ки як баҳона аст барои нахондани китоб? медонед шояд ман камтар мавзӯъро васеътар мекунам, агар иҷозат бошад. ман дар хурдӣ масалан ҳар кас мактаби худро ба ёд биёрад, синфи худро, донишгоҳро ба ёд биёрад. дар мактаб бештар аълохонҳо ки ҳастанд? духтарҳо. бештари синфҳо, сардорҳои синфҳо духтарҳо. ҳатто хушнависо духтарҳо ҳастанд. дар донишгоҳ ҳам ҳамин хел. бахусус духтарҳои масалан ман дар курси худамон аз деҳа духтарак меомад ки ман шаҳрӣ аз ӯ шарм мекардам ва ҳамин хел дониши нағз дошт. духтарҳое меоянд ки истеъдодҳои фавқулода доранд ва як чиз то издивоҷ маро ҳамин хел ба ҳамин savol ҷавоб намеёфтам ки охир ин қадар аълохонҳо куҷо мешаванд? ҳастанд, нестанд? Не, духтарҳои фаъол ҳастанд, духтарҳои донишманд ҳастанд, духтарҳои истеъдодҳои фавқулода ҳастанд, вале инҳо куҷо мешаванд? дар шумори олимон бештар мардҳо ҳастанд. ин маънои оно надорад ки зан ақл надорад, не. ва як қиссае ки аҷиб ҳаст, курси панҷум будам, устод худо раҳмат кунад, Худойназар Расулзода, кори курсии ман, кори дипломии ман лоҳутӣ буд. ва устод мавзӯъ додан ва устод ки дӯсти падарам ҳастанд ва дӯсти хонаводагӣ ҳастанд, яъне гуфтанд ки мақсад ки ман ҷиддӣ мегирам, хаёл накун ки ҳама хел мисол дӯсти падару инҳоро ин тараф гузор ва ҷиддӣ мешавад ин кор. манам гуфтам майли, ман тайёр кардам. вақте ки хонданд, ман овардам супоридам кори дипломиямро хондам ва маро даъват карданд, гуфтанд худат навишти? гуфтам бале. гуфтам падарат кӯмак накард? гуфтам на. дуру дароз ҳам хел ба ҷавон нигоҳ кардам ва гуфтанд ки ин як кори номзадӣ бисёр хуб мешавад. ин чизҳое ки инҷо ҳаст дар бораи лоҳутӣ хеле кам мавод дорем. ин агар мо кор кунем як рисолаи номзадӣ хеле хуб мешавад. ва устод гуфтанд ки ман туро ба шарти ба шогирдӣ мегирам ки ту шавҳар намекунӣ. ман ҳайрон шудам ки чаро устод ин хел мегӯянд. ва албатта ман донишгоҳро тамом кардам, оиладор шудам ва солҳо гузашт ва ман як ба ёдам омад ки ман ҳамон як чизро навишта будам, ҳамонро ҳозир камтар вақтам холитар ҳаст, ҳамонро кор кунам, аз болояш кор кунам, чун дилам ба ҳамон меҳнатам пеш аз ҳама сӯхт. ва вақте ки ман ба хонаи модарам омадам, унҷо таъмир шудааст, оно фикр кардан ин коғазҳо нодаркор аст, ҳамаро партофтам. як эҳсоси бисёр аҷиб буд, мисли ки аз сари ман ҳамин хел оби сард рехта бошанд. ва ман гуфтам ки устод як чизро медонистанд ки мегуфтанд ки ба шарте ки шавҳар намекунӣ. барое ки ман махсус мехоҳам ина қайд кунам ки зиндагии тоҷикӣ манзур урфу одат. зиндагии тоҷикӣ урфу одатҳои мо ҳамин гуна ҳаст ки пачақи зани тоҷикам мебурорад. ман махсус бо ҳамин калимаи пачақро мехоҳам ки пачақи зани тоҷикро мебурорад. барои чӣ? барое ки аз рӯзе ки зан шавҳар мекунад, вай зан ҳаст, ҳамсар ҳаст, вазифаҳои уҳдадории худашро дорад, вай модар ҳаст. оилаҳои тоҷик камаш 4-5 фарзанд, вай вазифаҳои модарӣ дорад, хизмати хусуру хушноман, хизмати ҳамаи он авлоди хешу табори шавҳар, кори хона, рӯзгор, даводав. ин дар шаҳр, дар деҳот зарби ду кунед, инро азобҳои занро зарби ду кунед дар деҳот. аз рӯи инсоф зан аз куҷо вақт ёбад ки китоб хонад? вай ҳатто ба худаш вақташ намерасад. гап сари урфу одатҳои мо ҳаст ки зан дигар вақт намеёбад барои ҳамин он истеъдодҳо, он аълохонҳо ки аз рӯзи издивоҷ карданд, он пачақи зиндагӣ мешаванду дигар аз онҳо ҳеч намемонад. хуб, як замоне буд шояд оилаҳои мо оилаҳои серфарзанд буданд, вале ҳозир вазъият воқеан фарқ мекунад. дар ин асре ки мо зиндагӣ дорем, вазъият фарқ мекунад. бисёр занҳое ҳастанд ки дигар ба он корҳои колхозу совхозо ҷалб намешаванд, дар идораҳои давлатӣ кор намекунанд ва имкон надорад ба фикри ман ки як зан аз сар то бегоҳ бо кори хона, бо шавҳару бо фарзанд машғул бошад. яъне наметавонад 3 соат барои худаш вақт ҷудо кунад. ин вақте ки шумо, ман барои чӣ мегӯям, режим ё ҳамон реҷаи кори як зани урупоиро масалан мебинед, як зани эрониро мебинед, ё як занҳои дигарро мебинед ки кор мекунанд, онҳо баробари ин коршон
حتما وقت میبرن که با علم و با دانش زندگی روزگاری آنها سبکتر است. البته امروز با پیشرفت تکنولوژی مثلا شرایط های خوبی زندگی با دسترسی به اینترنت البته برای زن سبکی شده است، ولی به هر حال در دوره‌ای که مثلا من هم کودکانم خرد بودن من هم این خیلی وقت نمیبرم. وقتی که مثلا از یک طرف حاضر کودکانی من که کلان شدن اونها علاقه با خودشون به اختیار خودشون هستن، من در برابر کارهای خانه و دیگر باز برای فعالیت بلاگری هم برای نوشتن کتاب‌های هم وقت می‌یابم. و از جهت دیگر این البته دستگیری خیلی خوبی همسری من هست، چون من مخصوص میخواهم گویم که مردانی عزیزی که همین در همسری با استعداد دارن، همسرانی دارن که با لیاقت هستن، همون رو دستگیری کنن، کمتر کاری همون سبک کنن. آخه ببینید من با یک شاید به اندیشه شما کمی مخالف باشم. مخالف نظر این جامعه است. مثلا شما ببینید در این مرکز شهر شاید 1000 مرکز آرایش باشه، هر 1000 مرکز آرایشی زنانه شاید زیادتر، دیرو کسی آمار میداد که از 2000 هم شاید بیشتر باشد، ولی ما آمارگیری دقیق نمیدونیم، ولی این دقیقش از 1000 بیشتر و اینا وقتی زیاد اونجا صرف میکنن. مثلا شما وقتی به پیش یک بیناها میگذارید میشینن زنها صحبت دارن، مثلا خیلی زیاد ما میبینیم. من کمی در شبهه هستم که زن تاجیک برای نخوندن کتاب وقت نداشته باشه. این با هم برمیگردیم به همونی که چون مردها گفتیم بیشتر حسن و جمال رو که میخرن آرایشگاه‌ها پوری زنها هستن، اونجا مقصد وقتشون اونجا بیشتر صرف میکنن. حتی فیتنس مشق‌های زیاد هستن که امروز زنها زیاد اونجا مثلا با جراحی پلاستیکی مثلا این چیزی در جامعه تاجیک نو است. جراحی پلاستیکی چی مثلا زنی که 3-4 کودک داره چی مجبور میکند که رفته خودش رو جراحی پلاستیکی کند؟ اینجا هم باز هم برمیگردیم به همونی که مردها بیشتر به چی توجه دارن. ولی البته که تبلیغ علم و هنر، تبلیغ دانش، تبلیغ این باید تبلیغ شود و یک سبب اونی که مثلا من هم در بلوگم در برابر پخت و پست تبلیغ دانش و علم و هنر رو پیش میبرم به خاطر اینی که این در جامعه طنین انداز شود، این در جامعه گفته شود. انسان محصول تربیه هست. وقتی که جوان میبیند که استانداردهای معیارهای جامعه همین است، فکر میکنه که راه درستش همین است، ولی در پهلوی آن معیارهای دقیق و اخلاقی انسانیت هم اگر راه اندازی شوند و گفته شوند و اینها تبلیغ کرده شوند، اون وقت جوان هم حداقل انتخاب دارد. اگر آخه منظور این که اگر این شهروندان بیشتری مردهای قابل کار جامعه ما در مهاجرت باشند، زنان ما با کارهای زندگی و خانه مشغول باشد، اینجا آسیب با هم جوانان ما میبینن، نورسان ما میبینن و میشوند یک قشری واقعا آسیب پذیر و این راهش درست یافتن در کار است. یک راه یافتن در کار است که ما بتوانیم نسلی نوی خود در روحیه علم و دانش تربیت کنیم. شما گفتید به نوشتن کتاب هم الکی شروع میکنم، این وقت میام در چه زمینه میخواید کتاب بنویسید و چرا میخواید در این زمینه کتاب بنویسید؟ اولا کتابی کلچقان، کتابی پخت و پس ها هست، دستوران است و من قسما آن گویا که تیار است برای که دستورها نوشته شده‌اند، عکس ها برداشته شدند. تنها ما با یگان نشریه یا دو گرفت کنیم و گفتگو کنیم، نشر شدن اون قریب هست. گویا دیگر کتابی من مرهم دیل هست. مرهم دیل کتابی هست که من شاید اگر این لحظه ما رو همکورسانم میبینن، من همون وقت میگفتم که من اصلا در جوانی انقلابگرا بودم. من همه وقت با انقلاب در کدام زمینه؟ در کدام زمینه که چرا فقط زنها رو پس میزنن، چرا فقط زنها پس هستن. اعتراضی بوده. بله، من کلا دیگر آدم بودم و من همه وقت و بسیار چیزها و در سن 20 سالگی مثلا بسیار وقت مثلا پدرم جمع میکردن، این در گردنت فرض است، تو باید این اجرا کنی، تو باید این اجرا کنی. من گفتم من در کجا اینقدر قرضدار شدم؟ این در گردنت فرض است، من در کجا اینقدر قرضدار شدم که شما اینقدر با من عهده داری ها؟ و من در جستجوی همین سوالها، در جستجوی همین که چرا جامعه ما این گونه ساخته شده است و من با بسیار سوالهای خود جواب یافتم. و من از همون وقت من در کجا اینقدر قرضدار شدم، همین گونه یک کتابکی برای خودم می‌نوشتم. آیسته آیسته وقتی که من پورا تفسیر قرآن رو خوندم، من از نوشتن این کتاب دست کشیدم. برای من گفتم که همه اون سوال‌ها، اون جواب‌هایی که من در جستجویشون بودم، همه‌اش در قرآن هست. هیچ ضرورت ندارد در نوشتن یک کتاب یک چیزی، همه اون است. و یک حادثه مرا بسیار تکان داد.
мо барои аёдати як хешамон мерафтем ва бо ҳамсарам даромадем ки манту гирем. барои аёдат мерафтем, ба ҳамон мантхона даромадем ва гуфтанд ки як 30 дақиқа баъд тайёр мешавад. мо наумондем ва ҳамон духтараке ки наздам буд як хулоса суҳбат кардем, як қиссаи хеле ғамангези зиндагиашро гуфт. ман гуфтам ки на, роҳи ҳалашана ҳамин аст. ва ӯ бисёр шод шуд ва оҳиста оҳиста духтараконе ки ҳамон ҷо кор мекарданд онҳо ҳам омадан гирифтанд. хуб ним соат вақт суҳбати мо ҳам хел гарм шуд ва онҳо гуфтанд ки мо ҳамин духтара гуфт ман аввалин бор ҳамин хел сухани хубро шунидам, мо насиҳатеро шунидам ки асосан насиҳатро дар мо ба шакли таҳқир мекунанд, дод гуфта ҷанг карда. мисол ман узр мехоҳам, баъзан муллоҳои мо ҳам вақти суханронияшонро мебинед мисли ки ҷанг фаро мегирад, ки дар ҳоле ки аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам умулмуъминин Оиша разияллоҳу анҳо мегӯяд ки пайғамбар он гуна мулоим суҳбат мекарданд ки агар мехости ки калимаҳое ки гуфтаистон ҳисоб кунӣ, ҳисоб мекард. онқадар нарм сухан мегуфтанд. ин додгуфтаву ҷанг баъзеҳо насиҳатро аз таҳқир фарқ намекунад. вақте ки ман бо ҳамин духтаракон суҳбат кардам ва як ҳисси аҷиб, ман аввалан ки ҳис кардам ки дар ҷомеа чӣ қадар ниёз ба насиҳат аст. ба ҷанг не, ба таҳқир не, ниёз ба насиҳат аст ва ин хатарнок ҳам ҳаст ки ин ҷои холигиро метавонад ҳар қувваи дигарам пур кунад. ва ман ҳамин чиз бисёр таъсир расон ва ман гуфтам ки хай шумо Қуръон хонед, вале онҳо гуфтанд мо мехонем намефаҳмем. ва ин фикр маро водор кард ки на ҳар кас мефаҳмад. ба забони сода, ба забони модарона, ба забони дилсӯзона фаҳмонидан ки ана ин роҳи хуб аст. яъне ин дуюм китоб ин бахша дар назар мегирад. бале, дигар ҳозир ин номи аввали оне ки инқилобӣ буд, он гузашт. ман ҳозир марҳами дилшид. яъне шумо аз як зани эътирозгар инқилоб, бале ҳанӯзам як бонои эътирозӣ метавонед дар баъзе масъалаҳо. яъне эътироз доред. эътироз на ба маънои манфӣ, эътироз ба маънои хуб, ақидаи худ хуб аст. бале, яъне хуб мешуд ки ҳар бонои ақидаи худам медошт, андешаи худам медошт ва куркурона тақлиде аз ғарб ва аз дигар ҷоҳо намекард. воқеан ман ба ин андеша будам ва ҳамеша ҳастам ки ҷомеаи мо ба бонувони мисли шумо, ба муъминоне ки иффат доранд, ҳаё доранд, дониш доранд, ахлоқ хуб доранд, воқеан мо ниёз дорем имшабрӯз ва кош сафи чунин бонувон дар кишвар зиёд шаванд. ва ҳамон гуна ки шумо дар бораи китоби вай пухтупазӣ гуфтед, яъне ошпазӣ, ин гуна китобҳо дар бозори фурӯши китоби Тоҷикистон ҳам ҳастанд, вале ба забони русия ҳастанд. агар хуб мешуд ки мисли шумо дастурамалҳои ба забони тоҷик, шумо ҳам дар интернет ҳастед, яъне онлайнӣ мешуд ва бонувон аз он истифода мекарданд. дастурамалҳое ки ҳам аз имкониятҳои кишвар, аз он табиате ки мо дорем, аз он имкониятҳое ки мо дорем, вобаста ҳам ба тақвияти таомҳои миллӣ, ҳам донишҳое ки бонувони мо, хонаводаҳои мо битавонанд аз он истифода кунанд ва барои шавҳарони худ ё ҷомеа, ҳатто барои худам чизои бамаззаву ширин бипазанд. ошро ҳам бисёр таблиғ мекунед, мухлис ҳастед ба оши палав. оши палав, чӣ хел ман мегӯям, оши палав ин таом нест, ин марзи мо ҳаст. марзи мо ҳаст, марзи фарҳангии мо ҳаст. ва як чӣ сабаб шуд ки ман гурӯҳи оши палави тоҷикиро таъсис додам? барои он ки дар як суҳбат баҳсҳое ки оши палав аз кӣ ҳаст, як зани рус бисёр сухани хуб гуфт ки мо медонем ки оши палави шумо, оши палав аз тоҷикон аст, вале онро узбекҳо ба ҷаҳониён муаррифӣ карданд. шумо ҳатто таоми худатонро ба ҷаҳониён натавонистед муаррифӣ кунед. ва ин вақт бисёр ба ман таъсир кард. ва аҷиб ин аст ки вақте ки ман хостам ки гурӯҳи оши палави тоҷикӣ таъсис диҳам, ман дар фикри номаш афтидам. ман фикр кардам ки оли даҳо гурӯҳҳои оши палав ҳаст, вале вақте ки навиштам гурӯҳи оши палави тоҷикӣ, ягона гурӯҳ буд. барои ҳамин ин бисёр вақт мо даъво мекунем ки ин аз мо ҳаст, ин аст, вале мо ақаллан таоми худамонро муаррифӣ намекунем, талош намекунем, ҳичӣ намекунем. ҳатто бубинед дар гурӯҳ ман баъзан илтимос мекунам, хоҳиш мекунам, барои мегӯям ман барои миллатамон ҳамон ош пухтед, ҳамон акс гиред, дар гурӯҳ монед.
این برای مثلا بسیار وقت و ضمن یک بحث در گروه بود، گفتن که آشپزان دوشنبه همه ارگوتی و ازبک‌ها هستند. شما کدام دلیل میگوید که اوش از مو هست؟ من گفتم که بله، آشپزان در همه دولت‌های دنیا در ساحه خدمت رسانی مردم مهاجر کار میکنند. مردم بله اومد کار میکنند. مردم تهجویی اینا کارمندان اداره هستند، دکتر هستند، معلم هستند و تاجیک‌ها هم دکتر هستند، معلم هستند، کارمندان اداره هستند. ما بسیار شاد هستیم که برادران ازبک و ارگوتی ما در آشپز هستند، مثلا در دیگر ساحه‌ها کار. ولی باشه نمیتونه که خوراک ما نباشد. یعنی بله نمیتونه. مثلا در دولت‌های عرب اونها هم در هیچ کس در ساحه خدمت رسانی کار نمیکنند، ولی اون معنی نداره که این تعامل از اونها نیست. یعنی در همه دولت‌ها مردم تهجویی مثلا در ساحه‌های اداره دولت و معلم و مهندس کار میکنند، ولی در خدمت رسانی، ساحه خدمت رسانی مردم اومد کار میکنند و در این یگان جایی بد نیست و این معنی اون نداره که این تعامل ما نیست. بسیار با برنامه کتابخوان خوش اومدید. یک صحبت خیلی جالب بود، یک صحبت مفید بود. من در آخر برنامه خواستم از شما که یک پیام، یک اندیشه، یک چیزی برای بانوان ما، برای آنهایی که میخوان در این سمت فعالیت کنند، کتاب بنویسند، کتاب بخونند، عالمه شوند، دانشمند شوند و از همه مهم ما در برنامه کتابخوان بیشتر از چی عذاب میکشیم؟ از اینکه ما زن‌های را نمیتوانیم بیاریم که بیان با ما صحبت کنند تا جامعه ببیند که ما این گونه زن‌ها داریم. اندیشه خشن داشته باشند. وقتی که ما نگاه میکنیم به کشورهای دیگر، مثلا در ایران اینقدر زن‌ها فصیح بلیغ صحبت میکنند، یا مثلا حتی زن‌های افغان رو میبینیم اینقدر زیبا در رشته‌های مختلف، اقتصاد، سیاست، بخشش توانپذیری و دیگر کشورها. و ما هم به این آرزو، به این نیت شما رو با برنامه دعوت کردیم که صف چنین زن‌ها زیاد شوند در ما و اندیشه خود رو داشته باشند، موقع خود رو داشته باشند. پیام شما، اندیشه شما، فکر شما و خلاصه شما مخصوص برای برنامه کتابخوان که این شب روز در فضای شبکه‌های مجازی پخش می‌شود چی است؟ بگید ما صحبت امروز رو خلاصه کنیم. شعار ما در زندگی این است که برای خودت زندگی کن و برای دیگران زندگی باش. برای خودت زندگی کن و برای دیگران زندگی باش. ما بیشتر به شماره دقت میکنیم. شرط نیست که انسان کتاب‌های زیاد خونه. من شخصی زنی کوچرو بیرون میدونم که من همه وقت شوخی آمیز با اون کس میگفتم خلا اگر شما دانشگاه میخوندید اکادمیک میشدید. خیلی زنی عاقل. اصلا عاقل کی است؟ عاقل انسانی هست که از عقلش کاربرد میکنه. بسیار از انسانی که پروفسور هست ولی از همون اندوخته هایش کاربرد نمیکنه. پس اون اندوختهش چی فایده داره؟ بله ما تبلیغ به کتابخوانی میکنیم، تبلیغ به دانش میکنیم، ولی در همه حالت ما اینها رو برای چی میکنیم؟ برای که آدم شویم. در همه حالتهای زندگی آدم بودن مهم است. در همه حالت آدم بودن مهم است. انسانیت تمام رو از دست ندهیم. نوابسته که ما کی هستیم، چی هستیم. و پدرم خدا رحمت کند میگفتن که اگر معلم معلمی کند، اگر دکتر دکتری کند، مادر مادری کند، پدر پدری کند، دوزنده درزش را بدوزد، پزنده طعامش را بپزد، همه عضو جامعه در ساحه خود، در جای خود اون وظیفه هایی که به عهده او هست اجرا کند، در مجموع جامعه آباد می شود. جامعه زنجیره هست که مثلا حاضر مثلا تبلیغ میکنن، در مقاله های روزنامه ها میبینید که زن های موفق یا مرد های موفق، ولی کم تبلیغ میشود که استعداد، هنر، مهنت حلال. یک کوچرو با مگر کم خدمت کرده است برای جامعه. انسان است، انسان موفق شاید باشه. از ببینید یک هفته کوچرو با شهر نبره، شهر ما به چی تبدیل می‌یابد؟ یک هفته دوزنده ندوزد، نانپزا نان نپزد، شهر ما به چی تبدیل می‌یابد؟ یعنی همه وقت تبلیغ از مهنت حلال، از کاری که به منفعت مردم کرده میشه. اینا انسانیت زیر سوال بردیم. اینا هم انسان هستند دیگر. نه تنها انسان هستند بلکه اینها کارهایی رو میکنن که اینها محک جامعه هستند، ولی اینها چون درآمدی بلند که ندارن بیشتر کی معرفی میشود؟ اونهایی که مثلا یک کارخانه بزرگ ساخته است یا در کدام جاده موفق شده است، ولی انسان‌های عادی که زندگی من و شما همه جامعه از اونها وابسته است، از همون کوچرو،
аз ҳамон дузанда пазандае ки бе онҳо мо зиндагӣ мо пешрафта метавонад. чаро онҳо таблиғ намешаванд? мо мегӯем ки ҷавони имрӯз фақат мехоҳад ки прокурор шаваду миллионер шаваду фалон, барои ки ҳамоно таблиғ мешаванд. чаро таблиғ намешавад ки меҳнати ҳалол, нони ҳалол фарз аст, кори ҳалол фарз аст? яъне вақте ки мегӯям ки инсон вақте ки зиндагиаш мушкил аст, ду чизаш нуқс дорад, ё эмонаш ё амалаш. имрӯз агар ҷомеаи мо гирифторӣ дорад, мо ҳам ду нуқс дорем, ё дар эмонамон ё дар амаламон. агар мо болои камбудиҳои ҷомеа, болои камбудиҳои ҷомеаи худамон кор кунем, ба гуфти падарам худо раҳматашон кунад, дар маҷмӯъ ҷомеа обод мешавад. барои ҳама чи дасти худи мо ҳаст ва худовандам дар Қуръон мегӯяд ки аллоҳ таоло ҳолати ҳеҷ қавмеро тағйир намедиҳад то замоне ки худашонро тағйир намедиҳад. худованд ҳам ба мо кӯмак намекунад агар мо тасмим нагирем, агар мо ҷидду ҷаҳд накунем. барои ҳамин ман аслан инсони хушбин ҳастам ва ба зиндагӣ бо чашми нек менигарам. мисол бисёр ҷавононро шикоят мекунанд аз ҷавонон, вале ҷавонони мо имрӯз аз он ҷавононе ки мо будем пешрафтатар ҳастанд дар бисёр ҷиҳатҳо. ва аз ҷониби дигар ҷавони имрӯз дар маърази чӣ қадар хатарҳо қарор дорад. ин қадар шабакаҳо, ин қадар пешрафти технологӣ. ман баъзан ба ҷавонон ҳатто дилам месӯзад. вале бо вуҷуди ин камтар ҳамин тарбия мелангад. яъне тарбияи ҷавононро дуруст кунем, ахлоқи ҷомеаро дуруст кунем, ҳамон иммунитети ҷомеаро баланд бардорем, дигар соҳаҳо иншаалло оҳиста оҳиста хуб мешавад. дар ҳама ҳолат одам мондан муҳим аст. ташаккур. дар охири барнома мехостам аз шумо як чиз дигар ба бинандаи барномаи Китобхон хотиррасон кунед ки шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам ба номи Ҳумайро Азиз ва инҷо мо шуморо муаррифӣ кардем. Шарора Вазирӣ, ёзи дар хулоса чӣ бигем то набигем, Шарора Вазирӣ ё Ҳумайро Азизӣ? Шарора Вазирӣ. Ҳумайро Азиз дигар нест. Барои чӣ? Ҳумайро Азиз, ман дар то давраи донишҷӯиш кам шеър менавиштам ва тахаллуси ман Ҳумайро буд. ва ман калимаи азизро бисёр истифода мекардам ва амин ҳама ҷо азиз худам намефаҳмидам. баъд омадам устод Худойназар Расулзода китобчаи шеърҳоро хонд, баъд гуфт ки ку Ҳумайро Азиз биё, ҳама хандидан. баъд гуфтан ки чаро ин хел? гуфт охои ҳамин калимаи азиза ту чӣ қа часпиди, дар ҳама ҷо беҷо ту азизро истифода мекунӣ ва ҳамин хел шуд Ҳумайро Азиз. ва ин мегӯям ки давраи шеърнависии ман то як замоне буд ки ман аллакай камтар боз донишу савияи ман бештар шуд. ман дидам ки ман дар ин соҳа дигар худамро ва зимнан шеърҳои аввали ман инқилобӣ будана. хуб, дар ин барнома зиёд аз калимаи инқилобу тағйирот суҳбат кардем. оқибаташ ба хайр бошад. ва дар барномаи мо буданд Шарора Вазирӣ. воқеан дуруд ба падари шумо, худо ҷошона ҷаннат кунад. дуруд ба модари шумо ва онҳое ки дар тарбияи шумо саҳм гирифтанд ва онҳое ки дар тарбияи ин гуна бонувон ки мо имрӯз дар ҷомеа ба онҳо хеле ниёз дорем саҳм гирифтанд. воқеан ташаккур ба ҳамаи онҳо ва ташаккури дигар қарз дорем. гуфтед аз анамун роҳрӯбо, аз анамун нонпазҳо, аз амон инсонҳое ки воқеан сутуни асосии ин ҷомеа ҳастанд ва бидуни онҳо наметавонад чархаи ин кишвар бичархад ва мо ташаккур воқеан аз ҳамаи онҳо қарздор ҳастем. ва дуруд ба модарон ва падароне ки мисли шумо бонувонро тарбия карданду пешкаши ҷомеа намуданд. воқеан як чизҳое ҳастанд ки дар қонун навишта намешаванд, як чизҳое ҳастанд ки дар қонунҳо гуфта намешаванд, як чизҳое ҳастанд ки фақат ба шахси худи инсон вобаста ҳастанд. ин виҷдони инсон аст. яъне ҳамон гуна ки шумо гуфтед ки ман кор мекунам ки агар битавонам як инсонро хушбахт кунам ва дар зиндагӣ як инсон саҳм гирифта бошам, ин хеле хидмати бузург ба ҷоим аст. ва эй кош мардим мо ҳамагӣ дар ин фикр бошанд, дар ин андеша бошанд ки ақаллан битавонанд зиндагии як нафарро тағйир бидиҳанд ба самти хубӣ. ақаллан дар тарбияи як нафар, дар дониши як нафар, дар китобхон шудани як нафар агар саҳм бигиранд, ман фикр мекунам ки хеле кори бузург аст, хеле кори шоиста аст. ва ҳамин гуна ки Муҳаммад Иқбол Лоҳурӣ мегӯяд, ҷаҳонро муҳкамӣ аз уммаҳот аст, аминишон ниҳоди коинот аст. ҳар он қавме ки ин нукта надонист, низоми корубораш бесубот аст. бо ин мисраъҳои шеърӣ барномаи Китобхонро ба анҷом мерасонем. бор дигар одам бошад ки дар суҳбат бо мо буданд Шарора Вазирӣ. бор дигар ба барнома хуш омадед. ин барномаи Китобхон буд. то барномаи оянда дар ҳифзу паноҳи худо бошед. худо ёрӣ оварад.